body a Christopher Yakodi any to me erade diamaye. And when they be when one years to me, one they do when as accordion, baby with Jesus in charge, prayer ministry, erade to me and more than Muslim, a baby with me. I'm my dear Washington and one Sabbath. Erade shout, no one in a new job, a beer will be a me right to Sabra. Meaning I am and some of Jesus in charge prayer ministry. And so they be American say yes, some will honor ye deep Namia some so year, dear erade a be a pin and money. Meme nye yaba onso nye yaba if you say rade church trodo kind if you think can be enimu ena ekoso ewo sanso na safudo san pe chira kwan bi mu a obekọ enkran ama saman do program eno nso ye benada ne benada bi benada dia ene na kwan no so ni ada aje kora na nyame ma didi mika epu ebehwe nyame tumi na hode the rade show say obegbo modia na wakamfa safui edi ama wunua bi won kran ne patel mu no na brada bi o hye nyame difo ewo sanso ne enko pie mu ewo ebuako akupon eno so eyekuma se fia de bia eno so nyame na mabawa so kasa ne ma ho besrew nsam ati ase nyame asam ati ase de yinten de me yehu se nyame we no pede wonpe koso wi a afi nyame kasa ide ato aso nayo te mesrew odi hye bi okuma se ene ne patel mu a ka che ne se fia de bia won hye ho na wani ni mpunumpunu rade be fan 2 million dollars abora ne sabam sanso ena buchirefo eno so ye a branch kese ewo prayer line so ya safon kese ye no so my brain fi say ye call Facebook TikTok any other from 10 time na aka so ye more prophet Faustina Ocho ye musun share ye like e ma fofo emu rade share so koso follow no na o koso like na o share ma fofo rade onyo kese o credit Raji Rabi Unsha Papa, on your Cassi, new Fradum, and Quatum. I really bring in a Kosoa full of home. Namidi for Yame, Abawa, Namia Fana or Fia, and Tiazan ever contingent. Jenny telephone number 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561. Young mammy, I pay so he says, to say, Radio, yes, and so I did, and so actually. Mammy, yes, so he need, but you used to not to say, but you know, me and I'm sorry. I radiatum in I what I would not be for when you go do now. Watch your banjo. But you have ever teach you. Okay. You walk and go branch. With you for Faustina, Otso, branch in a new walk. I want to feel and I'm amen. Amen. And I want to feel now what I'm paying. Obayens are home. Okay. There are just be at a minute and kind friend minute. At 10 and kind mammy chewa. Also, I want to feel it. Also, done. I can hold my members and walk up with you. Yeah, ma'am. But I want my every night, but I can't see. There are just so that they are telling. Church, it's here for you. I mean, she will be there now because social media. So, what about prophetess Faustina watching you, Facebook, TikTok, or modern following, now be used, or modern share, the TV news or so. My Betsy, the sound you're on, and you sound what's in the job. You build as a council, Yami Adoma ending of this month, next month, the best start to council, Yawa the beer, and the council, Yawa the beer, do a program or how beer, Yami Adoma, Yawa next month, now you start to council, which made them get my make a credit, not just a sample of and a Becca Safa, a deep flat form, and a quanya befasua. A German to Subi. Hallelujah. Amen. A default forward system, no so now I saw 4 pounds a 1 more. We bring one most one and we are frail more. A German is woman to me. It's in a can one and
sin kunya me ni nyame ma ebe kasa sa ni medical tool for this obehwe ho yi e wo adifo atrofo behwe ho yi e wo adifo atrofo because adifo atrofo na e ko ma asam no omo abankasa enipa mu ya ohun se wo dina adifo atrofo gina bia this enipa na wu ansa no be hu se ba bia na wo gina na wo gina bia papa enti wo fo nyame ba bitofo wo so wo nyame afrɛ wo na nso adwuma no wo di aye 419 ahawura pa obi ti park so no asan wo yire lai obi ti park so kwankyere bone kwankyere nyame mfa ma no de ama nyame frɛfrɛ wo mo abayibo anyama basa de rere nyame adwuma na ɔkasa so ko obi emu obi respect e bi sa so fidie no ene etise nyam bia he na de eni papa because a default for nama first kan mo nyam wo frɛ dwuma mu pa respect wo hu so ye nyame ba ne no nipa bebre gidi apa bi se do default for bia ye no obi no obi ada obi agi obi sika obi aye nyama basa eti ama asofudi na kasa no eda wo so a na just ni nyame ton ho na beta wachi ni nyame tumi na beta wachi a ti se obi a respect o esunya sa na nyame ye no nyame ye se ye tumi kese a wododo mo yan ya e wo se nipa e respect no mu se ye gyina nyankopon na e ma wo mo enso na nti se bi e na mo nyama 1 2 1 3 binti eti na me ba be kire nyame ma na wo mu se ne wo mu nsamtie na ni nyina achi no so no sa wo ti ho na wo anya wo mu ni nyina achi no wo anya odifo bi ama na mo e wa aware ni ama na mo e wa abraboni ho abraboni timi gensere abraboni timi kabu abraboni se de wa hihya wo niam eson no etimi dwiri na tuagu na hwiegu enti odofo ni nyina honhumofo no ye ne eboa because do be sum abraboni na tuagu o ye honhumu ni do be sum abraboni na tuagu o ye obonsam age agent fo ni bi e no be sum abraboni na tuagu ti so wo di fo pe bi wo abraboni a na wo no so asom honhumu di ama no di abraboni e agina eti ya abraboni ye boyi honhumofo adifo no mu hiama ye e wo abraboni eti me so no kwasa wo dampai enu kwasa nkwa ho nante 2026 yesimu ye ni pa nyina ne wura bro ba enu afisa abre ne ni pa ajira fi wiase omo accident ye ku omo yale ye ku omo wi ye ku omo wi ayom se enti ni nyina so nya honhum ni a obeboa eti Yesu Kristo ka bi o se mo ni honhum ni nam dia eya ma musu eya mo nante honhum ye te wona mo from beran se ne de ye nante honhum me di prophetess Faustina watch the do one say woman ye na ba guzongo ni abopaya no den last week e bompaya papa na this week e ba bompaya afi 2026 me se me bre me manage me bre ebre hu hia brade enti afi 2026 me se me kra we cha 2 o'clock ni akon asore no me se me tell 6 to 6 dabi ni akasa me se me da ba afi me manage me time akasa e dia manya me ma ni etimi abo ya homodi ya adwuma no so e dia kanya me adwuma no ya ba sorry ani apontam ni akwakoto ye nwuma so na ya brabo na timi atumpo ya brabo na timi akoyie ya brabo na timi adimu ye tena so dem 24/7 e wo se ye koye nwuma enso de kaye kire na ba se ye bonya me adwuma ye nya bia yi e de abo e ti afiwe de se wa amando e ba no mapon because 9 o'clock ni start around 1-2 ni mapon na awari fo makoye nnuane omo makosko akofa wo omo so to nyama afiwe de me time de maye ma de se me decide na ma to me time ye etu be ba brantam na za ba ne apon awadi hira no kan no ntena ni mu chiro ye de numbers ni to just say na be ba no fa numbers 059 554 5561 059 554 5561 0249 327785 0249 327785 ya be kasa fa difo atrofo ya kasa difo atrofo a o be kasa difo atrofo mo ne hwan ya nyina ye nim se Yesu Kristo ana ye nyina ye boni din Bible no Yesu hu asem ne gum ana ye boni din na ye boni din na ye boni din ana Yesu kwa kowo e wona brabo na starting no e wona Kristo sum starting yo Yesu wo kire Kristo sum starting gidigidi what adomo no e spread we the whole world e ma mi odi for Faustina meti hai me suma nya kwanya di ho adanse ama wo so wo te back ne so wo so di ho adanse ama wo so abokare ka wo di ho adanse e ye Yesu ani mu asam enti Yesu Kristo kwa ko wo no e wona wo duru Jerusalem
abra odu Jerusalem no ana obowra asori fie bi because na ye ne bra wo ne bra the time aso wo ko wo ba na wo so ko asori fie no ko bom pa ye ne wo hye Awurade nsa ansa ne akoyi na se atwerefo no ene nipa bonefo ne nsa etu obowra asori fie no na egadie kasie pa ekoso asori fie ho no hallelujah amen na egadie mu odin ekoso asori fie ho na Yesu Kristo kan bi Richard be quotation mame na Yesu Kristo kan bi wo ho no mo ekira asiafo no e be sa me no kwa Awurade asem na hu se nye odinfo no mu asem na meka Yesu Kristo wura ho no se da bi edam se me ye Kristo ni mapai na ye babo wura Jerusalem na ye be yi ma sa atwerafo ni nipa bone fo nsan amama wei etwasa me kwa ma agya fie kwa bompa ya ansan makwa ye dai makwa kubu na Yesu Kristo bo modia wura Jerusalem asori fie na odura asori fie no na egedie kase ekoso ne na egedie kase ekoso wa yere edian ene omoton ton wo nyina ton kosua eton wo eton kosua eton die wa yere ne die na jinkensen apo bibia na se gya no ekoso Jerusalem na Yesu Kristo pie ho no wo pie wo se pe na Yesu Kristo mu se bre bi beba awieye bram ti se ye pen so egedie ne beba enti no de yensa na wato wo se a Christopher mo we mu ye o to agini fo mo we mu ye a Christopher mo we mu ye what pen because what CS what matter what presby as wo be sorry and ni gidi akosha ba bia ye ton ye ma no e de ho banda to tonensa no da ko tire Pentecost wo de ho banda ba to tonensa no da ko tire presby wo de ho akade e be wura sa sorry ni mu e de akwa tira what wants to ni gidi ani wo de so so ni nyina so wo ani asie no ma me dia na wo pade na wo gia yensuo bibi ho Richard yanko Matthew chapter 21 verse 12 no etifi asem say Yesu pamu edalifo efu ya sorry what Yesu ya dai pamu edalifo ankrofo no mo ya sofo pedifo ana no mo gigalo na so se edalifo what do that sofo no because on say sofo die ni wo mumu mi to mi ti wo mumu na ho ade ti wo mumu on fra wo mo eti Yesu pia wo no na ngoko no mu wa sorry hwe sofo mame no mo nya church members no mo ya sofo pedifo no mo ye Jerusalem sofo pedifo enso hwe Yesu gbe de oyusu ya Richard boso bi na tiefo Yesu pamu edalifo what say edalifo ko be so pamu so ni pedifo no pamu asofo no na kire so mo nya asofo mo nya so ni pedifo what say Yesu re Jerusalem obomo dia say sad we edalifo a e wa so tonto Yesu moja ya tonto awaye ya tonto apo ya tonto candle ya tonto suo for the water akatwadia ni ma de grofo to ni ankatwadia nyinara eni ma hu hia eni ma fafa so dia bre pa eni ma tete eni pa eni Awurade ntamwo eni ma tete omo ni Awurade ntam enti Yesu bo wura Jerusalem asori fie no wo se me papa mo he omonya sofo omonya sori pedifo omonya nyame krofo enti Yesu wi ayusu we de say agedifo tete wo te sa so ni mu a eye gedi asole wo di da Yesu bo be mo se wo ya market Yesu standard bo mo se wo ya market mo ye business fo mo ye business edini dia da so na dini da so da no so esina ma Yesu wura ho no because na ya so fie esina ma Yesu wura ho no ka Yesu ada ka Yesu ko market na no ni se wo ya so fie eto ko bompa ya nsa ne abeyi na satrafo ne nsa na wura no wo se da bi se ga jedifo no mo ni je ya ba ha mo ni je na free market ba ha dia ani jedifo a mo twasie na pa mo nyina so ti sa to ni mu a ya jedifo so ya business ana mo ye eti Yesu ba obe wo mu se ya business asori na mo ye we ya kan o be tani fie no odi akam o be tani fie no odi akam Awurade wo mo bo ebra bi ba wo be su ebra bi ba ba ya mo bo se wo ka won sabu bo nya de wo komatere na yesia wo wi a wo be ka se a odi fo ba na mi tie ni bu fu no wo be to aso na be to wo o si Yesu pa mo jadi fo no anya ma no mo sabu o ana abu be fu me wo fu Bible no Bible ko na mo kan no e ho na wo na so mo so ho enti ba bi ehi omu no mo boso me so dia yam na me so dia dai me so ya no kokro dia soma me no ana me so dia dai me ka yanko dumienu na Yesu ko asori fie no okopamo wo na woton ne wona woto free asori fie ho na chese wo de yansa na ho se dia wo to ne wo so
utole ya every presby Methodist Roman Pentecost last stop CSC ekoto ya won to so oba be pamo oba po free CSC aso da mu oba po free Pentecost aso da mu waso pamo wo mo enti waso free CSC waso free Methodist waso free presby Pentecost na wakoto no Yesu pie Pentecost wa me so oba pamo because when you say o kaja before the home enti waso pamo wo mo town ade wo mo to enti waso free waso mu a wo to na wo to suma ngofo wodi mo dance ya na wo timi ni waso no dance ya wodi mo dance ya na wo timi ni Pentecost ni CS na wo dance ya na wo koto no Yesu say wo pamo aja before no dia wo to ade dia wo to enti Yesu ba wo koto ye ana ade betra Pentecost wo be pamo wo koto ye na ade betra last stop wo be pamo wo koto ye ana ade betra Jesus in charge wo be pamo wo koto ye na ade betra CSC wo be pamo every say wo pamo dia wo to ade dia wo to amen if say wo pamo dia wo to ne dia wo so pay rade na mo so bi adweme me da for say wo kana ma obunfu bo modern na tie ni ye sem as de pano ya na asampa na tie na enu ana say eya so bo modern na tie no kwasampa papa je ma me number no 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561 ya ma me wada roma maybe say the wo kan say dwadifo no Yesu Kristo pamo mo ton ene wo mo to na ene yiso de yemfa to ho amaye e won sorry ahodo aye kwa yetonton yema yitu na ye maybe say some dem me dem akwa sorry na makobo mpa ye wi na so for cemento wi nka ho na me mpa e boni nwie pe na mato na no so ye bone Yesu kon wa nya ye hwe se enkoto bibi oso jai ho kokro smartphone Acts chapter 10:12 what someone change Jerusalem ko se jade ba se ba mamso na ho kokro ne mamso be nya hoden so for mame ho kokro ni wa ti ni pa bia mu a wo be ja ho kokro ho akoto niema akade e dia be kan ho na me ka kire ai ho kokro ni na tie mu no ana ma ye yira kwan what I say ho kokro na tie mu no ana ama ya free nyame akwan so because all kon wo jaye Acts chapter 12 what someone change Jerusalem ko se jani ba se ba so wan ka se me di nema ba mama ton ti mo ya mo ko tobi mo ya le be ko wo wo to betwa amani e betwa wo se mo ntwe na mo nya hoden na mo ti mi agira Judea Samaria akokuna sa na no ha asasa no ho Samaria Jerusalem no aye wo how ni amani problem e baba ye so go si wi ase wi ye e ti se nya won konkro na amani ni wo how bi baba bia na wo kokwa na boy ye dai aye ye fi na so na ye mpe ye ja to ho ani ya to niema ensemfata ti sa niema ni nyina se makobo mpaye na so for cemento nka ho na me pa ni nwie pe ya sa niema nyina hu hia aye akwankyere e wo ho me nka sa akwankyere no me ya akwankyere ba akwankyere no so for mame ko tobra ame mo mpaye muso me ko tobra wa ko tobra sa do ko dia me hia so ati ase me hia o ye to do drug store why the corona I told you drug store eti wa ko tobra me hia ade me ko tomra na wo bomba tamwa wo difo bi dru ba bia na nsuo ni yade wo difo Elisha na wo dru ye ana obuso mo se o mo se nsuo yi ayade ana se mo nsuo ni yade mo wa ria o mo se ai mo wa nchen o mo se ai o se mo ko famra na wo ye wo difo wo ye nyame adwuma da atem no adanti na wanya dai wanyi ni ma na nto ama o man no wase mo wa ye o mo se ai mo wa nchen mo ko famra wo twi di gu nsuo ni mu man nsuo no esa ne yade wo man na de ko fa ye dai so what you say ti se mo to na mo ba no hia wa ye so ko to wo ye dai aba ye mo wa wo taba akwanche ko no wa ko taba ana mo se nyame nsa wo se nyame ahode wo so ti so mu a na bo mpa e guso awrade betie no da kwa do be ye na mani enipa gidie no atimi atra nyame mu ene ma tonton ne dot so for me o mo te ba ke so nyina ton ne ma adai ade na ha ye se da wo be o so nyame na kire no na da wo ya pama nsore man se wo munya hoto ona ya pama nsore man se nsore man menya ho ade ba hoto
ni nyina chi ni yewu ni nyina chi na hoto ni ho ni nyina chi ni fa ho die ni ho etie na ka met prepare ni pa biara e be bom ode so benya ho nkonko sa nkonko ni betena mo there's no way sa nkonko ma wakwanya anu ode sa ne ma na ka ho o ma kwan na oka sika sesafo apono ne wona otom ro no ma nkonwa ebutui na o se won se wa tro se obefre me fie tio waso skata o mo wie ye no pam wo mo nyina omo tata mo tse sika e wo ho so what ase etu be kwana bia mo to de ne ye ntesasam wo me babawura so ne dem me pewie na Richard te ho me to wo yere na wa to ma me na wa sesa ma me na we so aba me to powder na wa sesa ma me wo se abra ye preach no wo ye preach no Richard ya si konwa and wo di gwa so ne dem wo so wo and na me jora me preach na ni ho Richard me top me tia mo ma me sesa no o me tia me ma say so abra preach no so ya de akoso eti yesu ya de hu ade no ana was scatter mo nyina o pam mo nyina fi wona amwa wo say we ye bra mu na de na baba wo say ye bra so baba wo say ye bra so benti wa nya sansa na wona ko be ko tu say ehe ne chiro say ye ntan de wo so mo ntimenka o so mo ntimenka ko na say ehe ne chiro say ye ntan de wa so fie anka ye wu me say ke ye wu so mama e kan no be ko tu ye say ehe ne chiro ye e ti asunsu wo da ti asem wo mu anchi asem wo mu ana wo sabra bi baba e grofo ye de nyama de baba e de baba be ye confused e de baba be fro dum no ho de baba be jira baba be hwe ase e tu ori yansa na wato me say ko be busa say he ne chiro ye yes no kwasa amen ayi no mo kire be mo kire ya en so bo ya no ma ko ma no tum obo ntimi ka he bi ko kire sam kura na edua no mo bo kire yanko dumiensa na o se won se wa tro se obefre me fie mpaibo fie wa se ha ya meja fie me sa ba fie ho na chefo ntine ye wa tro se obefre me fie mpaibo fie wa tro se obefre me fie mpaibo fie timi kwa me koda ho ni ma kwa bo paye ni ma so gwara be so afa me kodru wa aye business center e dedie kakraka koso underground sikasesa e koso mama sesa mi to say mama sesa mama yeka mama yeka sa na koso da tem wo Jerusalem mama bla no ma mama nche mama amako mama we eti mama wire mama ko shia kokko mama candle mama we mi diwe be say diwe be mama ma ene koso abra preaching koso eti yesu say I say what woni sika no ntimi nko bi because niema no ntimi nto a na wo bia so me kiss your so beto wo bia me kiss your so beto because e ya solid the foundation e ya so ni nyina so e ya so the movement e je wasa woto wotwemu ni abete ye pe wo beto so e ti mu mi anya ni free sankrofo yi ho wo mo ba begu system mi mu no mo da de na nipa bebra wu na nipa bebra hwehwe no mo de mo chade na so be wa ni gina na hwere basa na tekwa no de tiwa na wa wu kaka na wa wu kaka me member bi US ne papa yale papa ko hospital was a mental tramisa na die shane passe no onom no ostra no onom ne kidri nyina say US wo kwa abrakwa US ke benya drama no wo ko of ma me on ko da ne be ka die oso won ko gidie na gidie shemu ko amana wu kwa tie no sa na nti wo benya kwa dia anya de so no a e ho de so no a etu ma genya na ya die kra nkwa yesu say ahaya meje fie ahaya mpaibo fie gida fo na mesa to mudi dwa no wo mu ni yesu challenge yeso fa ma ja say every say sa na koso mr betra challenge akasa e so be wi ase position ne ne ba no so no ni atwera da katia na afi no da ho na ne ofu awu no no say su ni ko ba bia wa kwa no amwa no wo free wo domo ne ho wo free Pentecost wo free Presby wo free Methodist wo domo na won konkuru to mi no won konkuru sore no wo free mu akwaji nkonya asori di ye akwaji wo kwoteze asori di ye akwaji free mercy asori di ye akwaji antichrist asori di ye ejai Pentecost ejai Presby ejai Romana won konkuru ni ti wo no wa sole free wo kra ne kra twa free wo free asori na ba na so na wo di niama tonton wa dan se kire wo bi na wo tonso niama kire wo bi eso no free Pentecost no free CSC no free last stop na so niama
adanseɛ no ɛno ho adanseɛ na wɔdi because the kra no atwie firi ɔdom ne ho ɔne nya ho nkɔkora apam no ɛmu atse wɔne wɔ nyame apam no ɛnyɛ dwuma bio ɛnkreke bio baayɛ ne sɛ wɔanya nkwagye amen ɛyɛ ne sɛ wanya nkwagyeɛ awurade nhyira papaapa yɛ honhom maame gye honhom maame namba no na ebomodi afre ne to na mo ne rade be mo ye nhire yi pa je namba no me 0249 327785 0249 327785 se de wo kan adan na ye nyina ye nim se de wo kan se bible no se nka yesu a sanchono ye ni ho de anya nka nye kiyewu fa papa etimi bisa sa de na ye ka bible bi ma kan pa beto mu ja hokoto tani no bi bisa se denti ana ye nim se dwadifo ne de mo to nyina rade pam wo efi asore dem obi ma kan wo nim sa kan yi pa nim wo bi asem yi wo nanso otimi sa ho etimi sa kwato sa de ni bi denti a ɛyɛ honhom kronkron no ani apam a ɛda yɛ ne awurade ntam na anya dwuma etu obi so tia so de rekɔ bosofie konkron ne ani apam a etu ɔka kyerɛ Abraham sɛ nante manim na yɛ pɛ na mema ma apam ɔda me ne wɔn ntam akosi wiase wieyɛ te sɛ ɔde nyame wɔ apam ɔ there's no way sɛ apam no bɛ nenkew ama akɔtɔwe sɛ wate aseɛ apam no nenkew mpaebɔ sɛ ne ebra akɔnkye wonte biribi ase a mpaebɔ akɔnkye so wate nyame nipa bia wanyi huhum na de wasɛm kɔ nanim na wabɔ mpa ama na twa fast ama na wayɛ wacha ase tinyame apam no ne nyame ene wo ho konkron no enantie mu eti no obi ti asɔre dem eso ɔte ɔkɔ bosu fie obi ti asɔre dem eso ɔkɔda ne dua obi ti asɔre dem nanso ɔkɔtu aduro de bɛyɛ na afuo obi ti asɔre dem otu aduro de share stars because apam ene ho konkron obi nso yɛ sɔfoɔ nanso otu aduro obi yɛ sɔfoɔ wakɔgye bosom ɔmo di bodi me na bi ne bi ahyia wano tibi ne bi America kyerɛtiefoɔ me ne bi ayɛ dɛ ahyia wɔ nyame ma me hu bi sɛ bɛyɛ metimi aka ho asɛm ɛbi sɛ me yi right wɔ mo eti nyame ma ne ba ma bra mo sɛ bɛyɛ metimi aka ho asɛm ɔmo timi tu aduro di yɛ asɔre no what you say tita nkoko tinimu a wo be dia no afiri nkokura pam ho wo ni nyame wa pam nyame afra wo firi sura ye wo fra ye wo soro fra wo be dia no wasa wo fra we ho akoko to bosom so kopam wa e dia be ya asore nya wo dia ayesa dwuma ye be ye adwuma wura na nkasa wo ho anya dwuma efo no ho etimi me adwuma ni no me timi sori fa dwuma ne nko ba bi se me kwa ko be se dwuma ne nko so anya me dia eti dia ba dwuma ne mpuntuo no aye de obi adwuma na nkasa eno be wu se dwuma we no e was a bibiam e was a biye the same e was a bibiam the same no no watch ho na me me adwuma ho dia me sole say me kopam wa amadwuma no enye yeda eti wo si nyame afra ada no wasore ko bo so say me nya members ba sole no sika nimu ada no wasore ko e ya wo dia nyame na wafra no ya wo dia wafra no ya wo dia wafra so be ya adwuma ada na wasore sa ne ho so be so dia ni mo kai sika ni bra bone abrabo bone eti amietumi nyame nanti me did the prophetess Faustina watching but mother search me YouTube TikTok Facebook but prophetess Faustina watching who mama but mother na search me YouTube TikTok and na ya bompai dey entontonhwe bra na bompai to asoma me na osi won say wa tro say obefra me fie empaibo fie wasi wa tro say wo tro say mu say se nipa sori no okwa sori dem a won konkodi dwa ho na abom wo ko bompai wo ko ti awrade asem eti wa tro say won so de tro na ka ho eti wa bible ni mu say ade na wo kan nya Yesu Kristo akondam asa won pa wa tro say wo wura so dem no mu a enyi sika ni dwante sa mama sesa papa wa ye no mama ba ko ni bi ka ho mama we awrate ku ya mabawate to so mama wa tro say obefra me fie empaibo fie na mo de aye adwutwafo abom mo de wa fra tro say be fra me asole fie o empaibo fie mo de aye kro no ba mo de aye na le ga mo da ni pa mo bo butro gu ni pani so nanso awrade hu ye mobo amen ya no nro ba bia nanso kakra betimi aka kire wona wo tie ye no eni nyame ma won kokro ti wo mumu na omo ni nyame wa apam no ye be koso aboda woni dia kire wo obeka se wo ye hwan modre hin ya nro ba bia yan so na awrade be fa ye dia kye ne ho ani amen
odofo enti bomode na sacha wadwen so betimi asacha wadwen na wajai bone ya sane ma ya efise nkwaje bia nya dai enni na mi bisasa de na ye wo so ne so ya hoduo mu se da oboboyi ye wa so bi tesi ye wa so bi tesi Assemblies of God ye wa celebrity say last stop and as Jesus in Church Prayer Ministry na nyame ho ntie mu adente wada go ma kire mu kakra ade nche nyame ho ntie mu ne say so for no be ne famu de okay e de akyerem okay enti so so be bodwaman a ono emfa ne ho okay o so be bokoro no na emfa ne ho okay so what you say one say ya another churches no omo ya transfer sofo na sofo aba na sofo akọ ba ho sofo ne bi nsusu a sofo ne bi woni suban nya kora so what you say sofo ne bi won so nkokoro ye den eti mu do baba na nkokoro ti mu no na so ne ma ne ono omo se empero na so mo so ne se no no mo so letia no omo so ba so ne nkoso because boni ni adwama mo etete soro no mo akotia etu ba unse no mo so letia de ya pano no ma cheche no le tebebre na de wan fo mo hono awo no so mo na mo no so na mo o mo ne betra wasa mo ya mo ne betra wasa pepe sa so ati ase mo secret no so ati ase eti wo se etwe ye ho yie na ye dwane ti akata nkwaje no ekuta ye nya na ye so fo de kyerkyere mo nkwaje ekuta wo bi kwa da kamera ne mi no be kwa ko so eti dwane ho ada kamera na etu bi ye be bia ye to mo ye di obi e be to ada kamera ni mu no me ne ka wo bio o so fo ne ka wo bio e ya wo na wo ko first judgment no eti wo nkwaje ni kuta wo eti yes kuta ye nkwaje ni se ayesi oba wo nyima wo be wo wo so ye ne wa ye ni se amofra so ati ase wo ba wo nyima wo ba be wo no wo no nko akwala ne nko na pie entafo ko mu enu tintimi pie enu aka se me no me enu nya na bae eti problem me no na face wo bia ba ne kwan eti nkwaje kura ni wo so fo na be preacher kira ya matera radio so ma total musika bebre ana me dey yes adwuma we say and crime preach ba bia ami dey yes adwuma we wo be tie untie nso a nya minim sa me kan wo na wanfa je so so fo ne be ka na se ja wasam wo gina bonte abochinga puta wo ye so ne pani wo te soro wo dwaman enya sam ketwa enyum tofo no mo deda wo yu wa yere wo mpena te no na manya me ho ntimi wa ka utiri wo yomo anya sa akwa ka utiri wo yomo ka utiri wo yomo wunyi na so wunyi da wunyi da no ka utiri wo yomo na enya fa wunyi tira wo yere ho ka utiri wo yomo na maburu o so da ho no ba te so be ko ho da pa so no ensu na dwaman ya kan ka ni nyina mo amanya me asore no eni pantimi sa tro madwe because wo pani na o te won nsi ni yo ya ni na bra bo na o te twia na me ye wia na de na we mo preach kura ni eno so mwa ni pa so na me eno ne mo me ni pantimi sa tro madwe ame hu na mo so so de mo wo di body ye tu se first no mo tu se pentecost ni ade wo di nsanfo ni tu ni ade ene ni nyina ko fom obia bobra bia wo pe ni ama ye no emfata Kristo so entale kwa wo se ge bandre entale bia e wo se ge de ba wo se ge do bi jira kwa no atale so ma ne ko ana no ya se ma huna ene ye jani nyina na ni nyina futu afra tourism praise make up wo bi ni wo buna ni ani wo bi ni se wo ni se buna ni se pra ya no mani huna dio so no ye se pra no ye se asa brodi ba we mo nyina ka de dress on the monarchy ala woti ko ko yini nyina sa no ba aha ya ja fie ma bo fie aha nya disco aha ya mo disco aha no nya party kan ko yidi he woni no ko yidi sound no ko bodu ku bra ha na so de nya se ke de obi gina kwana no ne ya ke ya mo ma kofi akọ chenje do mo na so obi ayo de be wura ho obi ayo de be wura ho ana ma wo wuo no adoso enti tourist bia na fu no ene da ho sa efu ni da ho sa woni ba nya me so edi wo na nam woni ba nya me so ma edi wo na nam woni ba nya me so ma edi wo edi buguasia ahoyira kodana agenje na bremembers ani shawai yo ma me nya ana bremembers dem bia na mu twadade dem bia na ma so de ba yetum dem bia na ma so de ba yetum mo tena si adene ho agenwa two weeks can be preachers so wo so mo de ofusu aminyo kese wati oda roma se ne be ka se ne nyame se ye pe heaven akọ Christopher ye bota nya se ko ye enti eja ne wuo mu ko heaven ti na ja mo nwe ho no nti
omo ko heaven dino mu omo ko heaven heaven dey nyina be ko so ba yenwu heaven dey nyina be ko so yenwu ewu ne aye too much enya so ne ni ka enti omo ni mro mo so no mo mpo be nyina gya kwana no na nyama bɔ ne rero ne ba ba mo sa ko fo no so etimi ye worship omo no kura so omo no ye worship mark kura no omo ye pomo ye skato mo nyina omo godu kura ye mama ye strike mo nyina nwu akire na ke mo be nyina kwana no wo ko ba ko bodu ko je so na wani bu pra no wo ba ko tutu ye he wani no ye ti sha won sa so nyina ta ma ko tore so mo ya won so won to betwa wow me na me ga tro so mo ya pe won to betwa nyame betie won ne nyame sofo mu tie no so mbe fire e won to betwa e won to betwa baba je hu ma me number no je number no 059 554 5561 059 554 5561 0249 327785 0249 327785. Okay, you home mommy every night Oh my,